A blessing in disguise. लिकल सुठो फ़ाइदो. A blessing in disguise. Losing that job was a blessing in disguise. लिकल सुठो फ़ाइदो. उहा नौकरी वञण Losing that job was a blessing in disguise. Number 2, break the ice. ॻाल्हि ॿोल शुरू करणु या माहौल खे आसान करणु. He told a joke to break the ice. हिन मज़ाक ॿुधाए माहौल खे आसान कयो या हिन मज़ाक ॿुधाए ॻाल्हि ॿोल शुरू कई. Number 3, hit the nail on the head. बिल्कुलु सही ॻाल्हि करणु. She hit the nail on the head with her answer. हुन पंहिंजे जवाब सां बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई. Number 4, burn the midnight oil. रात जो देर ताईं कमु करणु. I had to burn the midnight oil before the exam. मूंखे इम्तिहान खां अॻु राति जो देर ताईं पढ़णो पियो. Number 5, actions speak louder than words. कम ॻाल्हियुनि खां वधीक अहम आहिनि. He says he cares, but actions speak louder than words. हू चवे थो त खेसि परवाह आहे, पर कम वधीक अहम आहिनि. Number 6, once in a blue moon. कॾहिं कॾहिं. We meet once in a blue moon. असीं कॾहिं कॾहिं मिलूं था. Number 7, don't pull your eggs in one basket. सभु उमेदूं हिक ई जाइ ते न रख. Invest wisely, don't put all your eggs in one basket. सोचे सम्झी सीड़प कर, सभु उमेदूं हिक ई जाइ ते न रख. Number 8, a piece of cake. बिल्कुलु आसान कम. The test was a piece of cake. इम्तिहान बिल्कुलु आसान हो. Number 9, the ball is in your court. हाणे फ़ैसिलो तव्हां वटि आहे. I have done everything, now the ball is in your court. मूं सभु कुझु करे छॾियो, हाणे फ़ैसिलो तो वटि आहे. Kill 2 birds with 1 stone. हिक ई वक़्तु ॿिनि फ़ाइदनि खे हासिलु करणु या हिक ई तीर सां ॿ शिकार करणु. By shopping online, I killed 2 birds with 1 stone. ऑनलाइन ख़रीदारी करे मूं हिक ई वक़्तु 2 फ़ाइदा हासिलु कया. Better late than never. देर सां थियणु बहितर आहे न थियण खां. He finished his degree at 40. Better late than never. हुन 40 सालनि में डिग्री मुकमल कई, देर सां थियण बि बहितर आहे. Cry over spilt milk. जेका ॻाल्हि गुज़री वई उन ते अफ़सोस करणु. Don't cry over spilt milk, move on. जेका ॻाल्हि गुज़री वई उन ते अफ़सोस न कर, अॻिते वध. Every cloud has a silver lining. हर मुसीबत में का न का उमेद हूंदी आहे. Don't lose hope, every cloud has a silver lining. मायूस न थी, हर मुसीबत में का न का उमेद हूंदी आहे. Number 14, bite the bullet. ॾुखी ॻाल्हि खे क़बूल करणु. I had to bite the bullet and pay the fine. मूंखे ॾुखी ॻाल्हि क़बूल करे ॾंडु भरणो पियो. Number 15, hit the books. सख़्त पढ़ाई शुरू कर. Exams are near, it's time to hit the books. इम्तिहान वेझो आहिनि, हाणे सख़्त पढ़ण जो वक़्तु आहे. Number 16, burn bridges. रिश्तो या लाॻापो मुकमल ख़तमु करणु. Don't burn bridges with your friends. पंहिंजनि दोस्तनि सां रिश्ता मुकमल न टोड़ियो. Make ends meet. गुज़र बसर करणु. It's hard to make ends meet with low salary. घटि पघार सां गुज़र बसर करणु ॾुखियो आहे. A storm in a teacup. A storm in a teacup. नंढड़ी ॻाल्हि ते वॾो शोर. Their fight was just a storm in a teacup. उन्हनि जी वेड़ सिर्फ़ु नंढड़ी ॻाल्हि ते वॾो शोर हो. Rome was not built in a day. वॾा कम वक़्तु वठनि था. Learning English takes time. Rome was not built in a day. अंग्रेज़ी सिखणु वक़्तु वठे थी, वॾा कम हिक ॾींहं में नाहिनि थींदा. At the 11th hour.
आख़िरी वक़्त ते। He finished his work at the 11th hour. हिन पंहिंजो कमु आख़िरी वक़्त ते मुकमल कयो। For more video, please subscribe my YouTube channel and click the bell icon for more interesting video.